Pozdrav i dobrodošli. Ako ste prvi put na mom kanalu, moje ime je Andreja i danas počinjemo sa pripremama za veliko generalno proljećno očišćenje. Ako ste gledali u prethodnom videu, mi smo zamijenili unutrašnja vrata i to mi je zadalo baš onako dosta muke, ali evo sad nakon toga očekuje nas krečenje i gletovanje, pa ja polako u međuvremenu dok čekam majstora pokušavam malo sebi pomoći i pripremiti neke stvari prethodno. Kako su mi prethodni majstori napravili baš onako veliki haos u kući, ja sam morala, kao što sam već pričala u prethodnom videu, da beskonačno puta očistim i oribam svaki ćošak, međutim to ipak nije bilo dovoljno jer jednostavno nemoguće sve odjednom stići i oprati. Ja jesam u ovaj ćošak čistila, s tim što nisam pomjerala ovaj platneni ormar do sad, nego koliko sam mogla oko njega da zavučem ispod njega, iznad njega i tako. Ali evo sad sam upravo to morala da odradim i vidjet ćete kad budem čistila ovu tamo stranu od ormara, sad ćete da vidite što je u stvari tu. Dakle, kao da se nije godinama čistilo, što je u stvari znači bilo u vazduhu i što se sve kroz cijelu kuću akumuliralo. Džoger je odličan, kupila sam ga u Cosmetics, nešto je jeftin bio. Zato što svi džogeri su mi bili stari, jer ih ne koristim kako imam čistač, ono kad redovno čistim, da zidina nešto grubo ovako. Ali ajde, trebao mi jedan i ovaj je vrlo lagan, okretan, toliko jednostavan, čak može i bilo koja krpođe se zalipi u očičak. Baš je praktičan. Pošto djeca dobijaju nove komode, ovaj ladičar mi neće trebati, pa ću taman ovdje da ga iskoristim. Ovaj dio ostave, jer onaj kao platneni ormar što sam uzela ne velja mi za to što meni treba, jer je previše tanak, previše se ljulja, baš mi se ne sviđa. Ali ne mogu nositi koriguju, pa vidi mogu da iskoristim na 2-3 mjesta od tih pomoćnih za malo neke lakše stvari. Jer stvarno baš mi je ovdje ružan bio. A uzela sam ga da bi mi ljepše izgledao. Pa je ovdje odlično. Sad ćemo primaknemo da vidimo. Umorih se. Ne mogu se ovo svjetlo dovlačiti. Ovdje ovaj cipelar sam stavila jer u hodnik ide nešto drugo. I ovdje ću držim, mi se malo razvalio, mora to muž da vidi. Ovdje će da ide znači obuća koja se trenutno ne nosi. Ona što mi je bila tu u kutije, neće više biti u kutije, no tu. Ovdje ću taman gurnuti u sesivače, vjerovatno je čuda. Ovdje je sad dječja roba, ali ona će ići znači nove komodice i ovdje ću imati puno ovih poličica za sve ove stvari koje nemam gdje. I ovdje mi je sad čvrsto, mogu i tu da nasložim, mogu i tu da nasložim. Vidjet ću kakve su one pomoćne
od onoga ormara grdnog, eto ga je napolje, sam ga stavila se izduva od prašine. Mogu li što tu iskoristiti, ako ne, vidjet ću možda u šupu da ga držim ili vidjet ću, ne znam već kako će mi odgovarati. Otarasila sam se nekih plišenih igračaka, ostavila sam samo neke koje su baš onako drage i jednostavno to prečistila jer moja djeca vole isključivo lopte, autiće i kockice. I pronašla sam moju hrpu bižuterije koju ne nosim 100 godina i koju neću više nositi i sve sam zajedno prodala. I was yours for the taking. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken. Ovaj plakar ne mogu sad da slažem jer očekujem neke nove stvari i onda uzalud to sve radim. Samo sam ovu dječju robicu prebacila zato što su mi potrebne ove donje ladice. Tu selimo neke stvari iz radne sobe, kablovi i tako te tehničke stvari. I onda jednostavno morala sam njih da izbacim kako bih radnu sobu pomalo oslobodila od svih tih stvari koje neće kasnije biti unutra i nekako pokušavam makar malo da se pripremim za sve to. Također sam pripremila sve krpe koje koristim prilikom čišćenja i ove stare peškire, to sam sve bili isprljala sad dok sam čistila prethodnih dana, pa sam sad sve oprala, dezinfikovala i ova mi korpa služi da držim upravo sve te krpe i peškire za čišćenje, tako da sam to pripremila, da mi je sve na dohvat ruke, da mogu da startujem uporedo kako moler bude radio koju prostoriju i odlučila sam da odmah očistim filtere od klime jer možda nećemo moći paliti tih dana, ne znam, peć, ne znam kakva će biti situacija, pa makar malo klimu da upalimo i naravno jer tu se sve ono šegalo pa jednostavno filteri su morali da se operu.
idem sad do Crvenog krsta. Nešto sam malo počela da raščišćavam. I onda imam tu neke stvarčice. Sada mi ne padne ovaj telefon. Neke stvarčice koje su super nove i sve to. Ali to ne mogu prodati, mislim, ne možeš tako nešto prodati ako je to novo, tipa kao grdice za kretac, ono, neke sam koje skoro uopšte nisam koristila, već dala ovako koga dobro znam, a ova je recimo isto odlična, ali sam nju najviše koristila i ajde, rekao, neću sad i nju, nego ću je dati, ali sam odlučila da više ne poklanjam nikad ovako nekome tako bez veze, jer sam ja uvijek kad nešto mi ne treba i vrijedne stvari ono pisala na Instagram kad se ko javi i onda dam, ali obično takve osobe, evo ne mogu skrenut, obično takve osobe, ne obično nego svaki put ili obrću kasnije glavu na ulicu kad me ide, mislim ne mora mene što se javlja, ali ono baš neko ružno ponašanje, tako da nema potrebe, ovamo će zaista onda poći nekome kome treba. Eto sad idem, mislim da je otvoren ovdje ovaj veliki njihov kontejner za donacije, da ti je, sad ćemo vidjeti. Eto i to završi smo. I famozne zdravoljupce koji se nama uopšte nisu ničemu služili, samo mi skupljuju prašinu, treba mi cijeli ormar za zdravoljupce i njih sam stavila. Vjerovatno će valjati nekoj djeci da se igraju. Tako ovo nešto od dječjih stvari, neke jastuke, ove već, kako se zove, pape koje su se prerasle, obuće, tako te neke stvarčice. Eto to sam sad ponijela, bit će toga još, ali danas sam samo jedan mali dio raskrčila, pa ajde rekao da me to ne stoji u kuću, to mi je svakako tu 2 minuta od kuće, pa se evo pošla da ostavim, idem sad dalje da radim. Ovdje naravno ne može da je nikad kao onako kao što sam postavila, ali ovo sam ovako stavila da se ne gleda jer tu mi stoje razne kante i čuda. Ovo je ispod kante, no sad sam to postavila dok se peć završi, ovo treba još da se radi sa ovim, ne znam ni ja. Uglavnom, ovo nam je cipelar iz hodnika, tu nam je i obuća koju sad nosimo, ovo je obuća koju ne nosimo trenutno i sad će ta obuća ići tu, a ova obuća će ići u jedan novi hodnik što treba da stigne, ali još nije stigao pa sad to mora tako da stoji. I uglavnom ovdje sam nasložila, ovo su stolnjaci, neke stvari tipa koje koristim jednom godišnje. Tu su stolnjaci koji koristim svakodnevno, kape, šalovi, kupači, rukavice i tako. Ovdje su mi sve neke bezvezne gluposti, tu ima još mjesta, ali nemam sad neke kutice da bih to bolje rasporedila. I ovdje tako ponešto od higijene i to. Uglavnom trenutno je to tako. To će biti naravno još razmištaj, jer ovo moramo da zgomać, tu će ići neke kutije vjerovatno što u sobu stoje na ormar, pa ću njima staviti i tako. Uglavnom eto, to je trenutno to za sad. Ovdje mi je haos u mojoj ostavici. Čak treba i da se dopuni, ali dobro, ovo sam kupila bila sad za ovo čišćenje da bih imala ovaj jedan omekšivač koji standardno koristim jer mi je pri kraju i kupila sam ovaj Bioaktiv. Njega sam davno uzimala, ali persil je preskup. Znači, ja sad treba da perem sve stvari, samo da bi se malo proprale i konstantno će da mi radi mašina i ovaj mi u stvari nikad nije ni bio loš, nego eto, jel te, ono, čuješ kao da je persil najbolji pa ga kupiš. Uglavnom, za sad će mi odraditi posao, pa vidjet ćemo hoću li biti zadovoljna s njim. Možda ja prije nisam ni umjela ociniti, ne možda, no nisam obraćala pažnju na to. Ovaj jedan na kojem bude trebao da sudopir, tako to. Ovih bezveznih, kako se zove, sunđera, jer to je ono za jednokratnu upotrebu, do mjesta za šolju ili ako bi još negdje trebalo kad budu grubi radovi. Eto, to mi je to. Pripremila sam se i čekam overa.
Ja sve pokušavam da to baš rasporedim što više stvari mogu, ali kako kiša opet pada. Ali jednostavno samo se prebačam s jednog mjesta na drugo, evo pomalo jadim nešto, ali ne znam, usput tako odradim po neku stvar koju mogu kao ove filtere na klimu, jer u hodnik se ono radilo, znači nagrdili su ih i oni su bili zapušeni od struganja, šeganja, što li već i tako. Uglavnom, evo sad sam stavila tu neke batake i krtolu mi se spreme. Malo ću da odmorim 2 dana i onda nadam se da ćemo početi sa krčenjem i gletovanjem i da će doći stvari na vrijeme, jer smo zakazali jedan mini odmor krajem mjeseca, pa eto da nekako sve to podospijemo ako uspijemo do tad. Eto, to je to za sad. Gledamo se sljedeći put. Ćao!